بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. vazhdojmë me ushtrimet e radhës tek mësimi i 8 limadha waznuka murtafi'. Ushrimi i radhës sot istami' wada'i ar-raqm as-sahiha, dëgjoj me vëmendje, pastaj vendose numrin e sakt. Mirë, kemi 8 ushtrime. Madha yuridu abuka yuridu as-samaka. Cila duhet jetë kjo? Ha? Tonë mirë. ماذا يريد أبوك يريد السمكة. ها cila shkronja është? Ha. Mirë. وماذا تريد أنت. Dhe çfarë dëshiron ti? أريد الرز. Dëshiroj oriz. Ha? Shikone. Cili opsion është? Ha? Gjim apo? Edhe një herë se më dëgjova. Gjim. Tjetra al-kursiju murtafi'un. Ta. Ta. ما قاطرة ما هذا الأكل هذا الفطور. ألف. بس أين البيض؟ البيض هنا يا أمي. Ta. ku është veza? Veza është këtu o në nëjmë. Mirë. ماذا تريد أمك؟ تريد الدجاجة. Ba. با. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do nëna jote? Dëshiron punë. Ful. Mirë. Shtatët nahtaju khubzan kathiran. Dal. Dal. Që do të thotë? Ne kemi nevojë për bukë. Shumë. Po. Edhe e fundit nahtaju lahman kathiran. Ha. Kha. Ne kemi nevojë për shumë mish. Për shumë mish. Mirë. Prap ngjajshëm ushtrimi numër 2, thot istami' wada'i ar-raqm as-sahih, dëgjoj me vëmendje, pastaj vendose numrin e sakt. ماذا في العشاء هذا اليوم؟ Ha. العشاء. Jo. Çfarë ka qenë العشاء? Dark. Darka. Çfarë ka për dark sot? Edhe. Për dark? Ta. Ta. ماذا في الغداء هذا اليوم؟ ألف. ألف. شفار كابر دريك صوت ألف. هذا أكل معتدل. جيم. جيم. Kjo është një ngrënie mesatare. نأكل كثيرا يوم السبت. Ba. Ba. Që do të thotë? Kemi ngrënë shumë ditën e shtunë. Hajmë shumë ditën e shtunë. Kam waznuka? Pas? Sa. Sa është pesha jote? ماذا في الفطور هذا اليوم؟ Ha. çfarë ka për mëngjes sot? Edhe fundit ماذا تحتاج؟ çfarë ke nevojë? mirë. تفضل استمع إلى الجمل ثم أكمل بوضع كلمة علامة صح في المربع. Dëgjoj fjalit, pastaj plotësoj duke vendosur shenjën sakt në përkatrora. Kemi thënë gjitha këto opsione, nuk kemi nevojë me dëgju bisedën, gjitha këto mund të jenë përshtatshme. Kathiran shumë, mund thuash akulu kathiran, un ha shumë, nakulu kathiran, ne ham shumë, ta'kulu kathiran, ti han shumë. Kam waznuka, sa është pesha jote? Wazni
مرتفع. مرتفع ثاني pra وزني مرتفع pesha ime është e ngritur. لماذا مرتفع pse وزنك وزنك pse pesha jote është e ngritur. Po ose bën me thënë وزنك. وزني po pesha ime وزنها pesha saj. ماذا تأكل فيه كيف فريد ممكن عشان ماذا تأكل çfarë hanti في العشاء në darkë في الفطور në mëngjes في الغداء në drekë آكل gjitha këto mund të jenë كيف sakta ha البيضة vet كيف السمك تشك فش اللحم مش ليش وآكل معه الرز بس bashkë me këto ha edhe فارس oriz Orez. وماذا تأكل çfarë hanë كيف الفطور الغداء العشاء mëngjes Fëgjer. drek dar ومعه الخبز بس bashkë me të bukën هو آكل وآكل وآكل معه خبزا. ham së bashku me të, ose na'kulu ne, ose akeltum kam ngrën unë në të shkuarën. E radhës të ta'kulu fil ghadai, وماذا وماذا تأكل في الغد؟ وماذا تأكل في الغداء dhe çfarë hanë drek أكل معتدل ushqyerje mesatare إلى الجري تحتاج apo ke nevojë për esje ke nevojë për vrapim ose themi nahtaju ose ahtaju edhe këto bën nahtaju ne ahtaju un tahtaju anta mirë thot këto sil bejnë el gjumleti was sura lidh bes fjalisë edhe fotos e para thot akulu lahma war ruzza ha mish edhe oriz تا Ta. akulu al khubza wal bayda ha buk dhe vez Elif. ألف آكل الدجاج والرز والسمك ها بول أوريز ده بتاعش باش وزني مرتفع ووزنك معتدل بيش أي مش با. نجريتور با. بيش أيوتش مساتار با هاش أتشتو كلمة اقرأ وأجب بالصح أو خطأ لذا pastaj përgjigju sakt pa sakt يذهب محمد إلى المدرسة محمد شكون në shkollë me çka thot بالسيارة ما vetur يذهب محمد إلى المدرسة بالسيارة محمد shkon në shkollë me vetur ويأتي إلى البيت بالسيارة ويأتي dhe vjen apo kthehet në shtëpi me vetur po ashtu عمره 13 عاما mosha ati është 13 vjet ووزن محمد 60 قبل سنة ووزن محمد pesha Muhamedit ishte 60 kilogram قبل سنة para një viti هذا وزن مرتفع kjo është një pesh e lartë هذا وزن مرتفع kjo është një pesh e lartë يريد محمد أن يكون وزنه معتدلا يريد محمد أن يكون وزنه معتدلا محمد dëshiron që pesha e tij وزنه pesha e tij أن يكون të jetë معتدلا mesatare يأكل محمد الخبز يأكل محمد الخبز محمد هان بوك واللحم مش والرز ورز كل يوم جدد ولا ينام مبكرا ولا ينام مبكرا ذنوك فلا هرد أخبر محمد والده بوزنه أخبر محمد والده بوزنه محمد i tregoi babait të vet lidhur me peshën e tij. Faqala waliduhu dhe babai i tij tha hadha waznun murtafi'un hadha waznun
مرتفع كيوش نبيش الارض. اذهب إلى المدرسة والبيت بالدراجة. اذهب إلى المدرسة والبيت بالدراجة. شكون شكول dhe kthehu prej shkollës në shtëpi me bicikletë. لا تأكل الرز ولا الخبز كثيرا. لا تأكل الرز dhe mos ha oriz, ولا الخبز dhe as buk të bardhura, كثيرا shumë. Kujdes mikrofonin. ونم مبكرا dhe fli herët. كل هذا جيد للصحة. Krejt kjo është e mirë për shëndetin. كل هذا جيد للصحة. Krejt kjo është e mirë për shëndetin. محمد الآن يأكل الرز والخبز قليلا. Muhamedi tani ha oriz dhe buk pak. Pra ha pak oriz dhe buk. ويذهب بالدراجة كثيرا. Dhe shkon udhton pra shumë shpesh me bisiklet. وينام مبكرا dhe flan herët. وزن محمد معتدل الآن. وزن محمد معتدل الآن. Tani pesha e Muhamedit është mesatare. أبا Hajde. يذهب محمد إلى المدرسة بالسيارة. محمد shkon në shkollë me makinë. ويأتي إلى البيت بالسيارة. dhe kthehet në shtëpi me makinë. عمره 13 عاما. Mosha e tij është 13 vjeç. وزن محمد 60 قبل سنة. Pesha Muhamedit ishte 60 kg vitin e kaluar. هذا وزن مرتفع. Kjo është një peshë e lartë. يريد محمد أن يكون وزنه معتدلا. Muhamedi dëshiron që pesha e tij të jetë mesatare. يأكل محمد الخبز واللحم والرز كل يوم. Muhamedi han çdo ditë buk, mish dhe oriz. ولا ينام مبكرا. dhe nuk fla herët. أخبر محمد والده بوزنه. Muhamedi tregoi babait të tij për peshën e tij. فقال والده. dhe babai i tij tha: هذا وزن مرتفع. Kjo është një peshë e lartë. اذهب إلى المدرسة والبيت بالدراجة. Shko në shkollë dhe ktheu në shtëpi me bicikletë. لا تأكل الرز ولا الخبز كثيرا. mos ha oriz dhe buk shumë. ونم مبكرا. dhe fli herët. كل هذا جيد للصحة. Të gjitha këto janë të mira për shëndetin. محمد الآن يأكل الرز والخبز قليلا. Muhamedi tani han oriz dhe buk më pak. ويذهب بالدراجة كثيرا. dhe shkon më shpesh dikon me bicikletë. وينام مبكرا. dhe flan herët. وزن محمد معتدل الآن. pesha Muhamedit tani është mesatare. أبا مريم. Hajde Maryam. يذهب محمد إلى المدرسة بالسيارة. محمد shkon në shkollë me makinë. إلى البيت وإلى البيت بالسيارة. dhe kthehet ويأتي إلى البيت بالسيارة. dhe kthehet në shtëpi me makinë. عمره 13 عاما. Mosha e tij është 13 vjeç. وزن محمد 60 قبل سنة. Pesha e Muhamedit ka qenë 60 kg para një vite. هذا وزن مرتفع. Kjo është një peshë e lartë. يريد محمد أن يكون وزنه معتدلا. Muhamedi dëshiron që të ketë një peshë mesatare
يأكل محمد الخبز واللحم والرز كل يوم ولا ينام مبكرا. Muhamedi han buk, mish dhe orez çdo ditë dhe ai nuk flen herët. أخبر محمد والده بوزنه. Një ditë Muhamedi tregoi babait të tij rreth peshës së tij. فقال والده, dhe babai i tij tha, هذا وزن مرتفع, kjo është një peshë e lartë. اذهب إلى المدرسة والبيت بالدراجة, shko në shkollë dhe kthehu me biçikletë. لا تأكل الرز ولا الخبز كثيرا, dhe mos ha shumë orez dhe buk. ونم مبكرا, dhe flej herët. كل هذا جيد للصحة, kjo është e mirë për shëndetin. Muhammedun la محمد الآن يأكل الرز محمد الآن يأكل الرز والخبز قليلا. Muhamedi tani han pak orez dhe buk. ويذهب بالدراجة كثيرا, dhe shkon me biçikletë shumë. وينام مبكرا, dhe flen herët. وزن محمد معتدل الآن. معتدل shumë. Tash i kemi këtu shtrime, thot Muhammedun yadhhabu ila al-madrasati bid-darrajati al-ana. Muhamedi tani shkon në shkollë me bisikletë. Sahih. Kana Muhammedun yadhhabu ila al-madrasati bis-sayyara. Kana, do të kalumen Muhamedi يذهب إلى المدرسة بالسيارة. شكون تنشكول مغتور صحيح. مير. عمر محمد فوق 15 عاما. موشا محمد تشت مبي 15 vjeç. خطأ 13 عاما. كان وزن محمد معتدلا قبل سنة. Kana ishte pesha Muhamedit para një viti ishte mesatare. Jo, khata. Kana murtafi'an, ishte ngritur. اليوم محمد يأكل الخبز كثيرا. Sot Muhamedi han buk shumë. خطأ. قليلا. pak. يأكل الخبز قليلا. وزن محمد معتدل الآن. صحيح. تاني është pesha Muhamedit tani është mesata. ينام محمد قبل سنة مبكرا. خطأ. para një viti Muhamedi shtrije për të fjetur herët. خطأ. ينام متأخرا. أخبر محمد والده بوزنه. صحيح. Muhamedi i tregoi babait për peshën. صحيح. من يأكل الخبز كثيرا يكون وزنه مرتفعا. Kush han buk shumë, do të ketë peshë të madhe. صحيح. من يأكل الخبز كثيرا يكون وزنه مرتفعا. مير. ثد اختر الكلمة المناسبة واكتبها. زيد فعلنا përshtatshme dhe shkruaje. كم اسمك وزنك, pra kemi وزنك. ماذا تأكل فيه؟ العشاء. çfarë ha në dar? Shkruana atë në dar. العشاء. آكل أبو كثيرا. آكل اللحم والبيض. آكل اللحم والبيض. مش البيض. ماذا تريد في الفطور؟ في الفطور. شفار دشيران منجز. هل وزنك مرتفع؟ أو بيشايوته نغريتو يو جميل. صل بين الكلمتين لتكون عبارة ثم اكتبها. lidh mes dy fjalëve që të formosh prehje
pastaj shkruaje. Wazni murtafi'un, pra shkruajmë këtu. Pesha ime është e ngritur. Madha تأكل ta'kulu. Çfarë ha ti? Po, shkruajmë këtu. Madha ta'kulu. Tjetra, akulu. آكل آكل الخبز. الخبز. Akulu al-khubza. Habuk. هذا كم؟ كم وزنك؟ كم وزنك؟ صار pesha jote. Mirë. Këtu thot رتب الكلمات. rendeti fjalët لتصبح جملا ثم اكتبها që të formon fjali pastaj shkruaj. عفوا. فآكل الرز واللحمة. هذا ترتيبا ماذا؟ ماذا تأكل في الفطور؟ ashtu. Çfarë ماذا han në mëngjes? تأكل ashtu fil fatori 4 5 e kemi pikpyetjen. Aban Merimi. Shkruan këtu një herë ماذا تأكل في الفطور. Aban Merimi. هذا تيترا مريم آكل آكل الخبز ومعه البيض. البيض. بيض. بيتنا فتحة بلساناته هذا بيكا دوتيت ha bok, ha vezë dhe bashkë me të ha bok. هذا آكل كثيرا. آكل كثيرا. عفوا ثبت. هذا يأكل أخي قليلا. يأكل أخي قليلا. ضلاي ام هانفك. Mirë. Mirë, këto I keni pra mos I harroni detyrat e shtëpisë, pjesën e tregimit e shkruani edhe përktheni. Edhe këtë ushtrimin tjetër e plotësoni. Edhe këta këtu të renditur, edhe këta. Mirë. Pastaj e kemi, mos harroni testin. Edhe kështu përfundon edhe niveli I 4 tani inshallah. Tani ja bëjmë një përsëritje bisedave. Selam aleikum, dëgjojmë inshallah. Aleikum selam.